UMLA ka mauplang uba SK Sun ula ajeng mod iki engineer ka tanat PWD bagin pau khobor sa ka sorkar balada kadang slam ban penbhai ka surok hasnong trau bala sya panjat ka company BSC CNCJV ken I no objection certificate lani NOC hau baun sa pensionalam mantakas ni ka potrik uluber uba SK Sun lembat ki engineer ka tanat PWD Shillong South Division balayalam do uba WR Lingdo kum executive engineer kinong kit kam shnong kila penlong ke jing jurep ya kane ka surok hasnong trau bat pedeng shnong marbisu mau pulun tingkit krek marbisu sat kli luai bat soram bala senran lang de kinong kit kam jing kitegi shnong ki blas neu bat jot namar ke jing pendan kam ka company bat penya de JCB shipho shaka ha ka por be kisnai ka surok aryang ahnyo mer shanong stoin batura katkum ka jing etu ki engineer ka jing lot na ka banta kane ka surok kala long kumbal lai klur tingka ka lai fotrik ujan wadi ngala to chief secretary bat ngal ai ko pi chief minister ya ka jing jular ke ni ke surok senong bala palat ka bagi pat na jenjar hadu palat henry om shim lala ban repair lani ban restore lani bin rehabilitate ini ke surok hadu mentaro pada ka ju ka por ki kena nadu nalat moreng ki kena school hadu apot nyumer idon na ka jing ma ka bakraw na ka jing bun ki kali na mari ki footpath ki badon mensyala penprano ban penhe yak surok lanu insna lada om ai ke jubab ke babyang hapo news ngi nga ong nga kum UMLA ngana ban syukur nga ban syukur hadin si post ngi ngayo ya ka telefon ko no chief secretary ba uong yang asubawan banya discuss tengale uong ka dai ke basisha ke ai ke ba meto ma me ke dai ke basisha da ai por ya ngi sarkar ban sort out ya kani ka problem apo katu ani por dei na kata kadang sa sange balik syukut ngalamut balik syukut kini stikan sai kopi fi bro ngalamut balik syukut reki ong yang ai poring kinya ti Henry ke ke bang khot ifi mentang di pat kolong apo kini ki kenyat sni menta ladon mamut manwan sim kabu man pelong politics ya kini ke jing julor kini ke surok ang ni man pelong politics ya kini ke jing mamut man pelong jaseng hang ni hau ni menai April manwan daw MLA soyong nang tayo soyong MDC soyong magabot man pen repair yang ni kesurok kacing keli jong ang ni kalong kani gede kesurok PWD kini ki PWD kinum sya ino ban kata yang ni kesurok kinum sya yang hal ni padyo ay ko order naga government yaki private ino kinum sya ban ne lada ki sya ban ne ngangaladi ban ne I would have done if somebody has the money I have the money to do it I could have done. Henry, kung uta UMLA batip ya kaany ngahapan up ya sarkar. Hadu bakin ay ka sanction ban niya ikani. Ti Henry umlaylay kajing kranbi jong uni brio umlaylay. Ti Henry ka ay mangikwa bakot ipihang ni kolong. Bangi kerpat ya ka sarkar sa chisien. Ba jingjenjar palat yung kinong syong syong. Kalalong ga ba palat ba kajing mga ga up ya ki kena school nang tinalat mo ring terter room kalong ka bajur hadu kata ngi karpat ek sarkar man simkia lor kani padha ka ju ka poru kini ki no officer jong ka PWD akarpat iki bikin ra ya kini kubor menta siya chief engineer mo secretary jong ka PWD man yuto yaki ba omtang bangi jenjar hakayat kayeng Henry kadon ru kajing seng ni lada umpat yo makana ka sanction ru nang sedang nak syuan nang ni. Kata ko kubur pinlik nak mati. Mo. Okay sir. Hoi pinom nak benlek mati, pinap lira syak surka. Lira mati syak kubur bahajrong. Baga jingjenjar ko palat sedang nak syuai kani. Namar la jenjar palat ba kunjuk ngin sabut terterpat ik pedeng senong ya kekre. Namo. Namar kani kalong jeseng ya perkat ikini dikerat matiwan kipat bak nak kelengka. Hinjau trap. Nak keleng ka jela. Nampo asam. Tibubun kikali kan walang ni dekispa deki hajar televi kan yang sini. Te kamot ka kamsitong kan lada kasuro ko kan ko. Kami syukur pat ipi ki buat juga. Buat men ada logo bala. Pi nginayat nak kelenti kay. Om day man ong menung-menungan persinagan yung surok marwala benle. Drai kini kenum sya yang benle unta. Dikisya kini menyelek unta ngala benle. Ndon ayu ini kuat kinum unta. Kadang ka kuat benle. Hendak ngihap ya tak kelenti. Kini kenap lay keren rakyat ke kubur sepok chief engineer jong secretary ba namar ke jing seng ke banong bu April ngin sedang nak syuai kini